Which one's like that? Aku baik.
at daw aral sa tiyan ng tapos lalong pumasok sa tipo ting-ting radio pasing ting-ting sa ating Nagkamasikat ang horse asa balading kapag kamasa Teman, nak komentar internet online. Alright. Waktu ini sebenarnya sedia tu kita siasat. Siapa tak beroleh dan kajak penreal larenti yang tengkai. Apa? Ini tes. Hamjam kita ke galeri ni. Siapa bro? Cak sini mo. Ini tes kita ke lagi bahan-bahannya. Next. Jarno sini spend. Silent is please. Oh, sini sini mo. After tahu mitar waktu senang channel. Tahu sesuai bot. Are you ready? Haba kumta Maria bang. Senebat. Ana visia nak ba? Kapsian to. Are you ready? Mo. Ate. Tidak betul mengilang baru. Siang sisam. Cái mawphor kiu là tông ta haki kila juba ku khun ba ye ismo tungat ikajinglong bashida jopi bapiwan kujok tien shwa hala yeng la sem tambang ikwa mo panong hapi wat kerke wat shkudrup rumah tu da pechin bha da tip shwa kalong yeng long sem kadai na kajat kapur ayu kadai pada tip shwa daw kini upong bayo pihap hakasang kama niyo pipilem ke tengah kibriu kongkon wat shushamya jendei halakaman tu sian batunang syara ke mawphor kiu la tenta haki kila juba kongkon ba ye ismo tungat ikajinglong bashida jopi bapiwan kujok tien shwa hala yeng la sem tambang ikwa mo panong hapi wat kerke wat shkudrup rumah tu da pechin bha da tip shwa kalong yeng long sem kadai na kajat kapur ayu kadai pada tip shwa daw kini upong bayo pihap hakasang kama niyo pipilem ke tengah kibriu kongkon wat shushamya jendei halakaman tu sian batunang syara Richborn Kongwe. Isn't it so wonderful to see our youngsters like this working hard, making their livelihood? This festival brings all of us together. What a happy and a proud moment for us. What a way to celebrate.